Na betonu napuštenog skladišta, sa 27 godina, telefon je zavibrirao. Bila je to poruka od mog oca, čoveka koji je 3 godine sistematski uništavao svaku moju priliku za posao, gurajući me u beskućništvo. U očaju poslala sam mu samo jednu reč. Zašto? Njegov odgovor je bio rečenica koja je trebala da me slomi zauvek. Vrati se kući, izvini se i možda prestanem. Mamini mislio je da je to šahmat. Nije shvatao da tom porukom nije potpisao moju predaju, već je započeo odbrojavanje do sopstvene propasti. Nije imao pojma da će, godinama kasnije, uloge biti potpuno zamenjene i da posljedice uvek pronađu put do onih koji misle da su iznad njih. Ovo je priča o tome kako sam preuzela kontrolu i kako se sve na kraju vratilo. Ako ste se ikada osjećali zarobljeno ili podcenjeno, ostanite uz mene. Pretplatite se ako verujete u pravdu i recite mi u komentarima šta biste vi uradili na mom mestu. Ponekad, saznanje da niste sami u mraku može biti prvi korak ka svetlosti. I dok sam gledala u te reči na ekranu, reči koje su trebale da budu moja konačna presuda, osjetila sam kako se nešto novo rađa iz pepela mogu čaja. Nije to bio bes, ne još. Bila je to hladna, ledena odlučnost. Shvatila sam da više ne mogu da se borim emocijama protiv nekoga koji ih koristi kao oružje. Moram da promenim pravila igre. On je kontrolisao narativ, novac i moć, ali ja sam imala nešto što on nikada neće imati. Istinu i volju da preživim izvan njegove senke. Ta noć nije bila kraj, bio je to početak. Početak priče u tome kako sam preuzela kontrolu i kako su se posljedice njegovih dela vratile da ga progone na način koji nikada nije mogao da zamisli. Zanima me odakle pratite ovu mođu ispovest, iz kog grada ili dela sveta. Ponekad, saznanje da niste sami u mraku može biti prvi korak ka svetlosti. Da biste razumeli dubinu te poruke, morate razumeti kuću u kojoj sam odrasla. Spolja, Vila Kovačevih u Osijeku bila je simbol uspeha i poštovanja. Moj otac, Stjepan, bio je stup zajednice, čovek čija se reč slušala i čije su donacije lokalnoj crkvi bile uredno zabeležene u nedeljnim biltenima. Ali unutra, ta kuća je bila pozornica za tihu diktaturu. Svaki aspekt naših života bio je podređen u čuvanju besprekorne fasade. Raspored obroka, izboru deče, prijatelji koje smo smeli da dovodimo kući, sve je prolazilo kroz njegovu strogu kontrolu. Nije bilo mesta za spontanost, grešku ili, ne daj Bože, pobunu. Vazduh je bio gust od neizgovorenih pravila i očekivanja, a kazna za njihovo kršenje nije bila fizička, već nešto mnogo gore. Ledena tišina, danji ignorisanđa i pogled koji vam je jasno davao do znanja da ste razočaranđe. Njegova kontrola nije bila samo apsolutna, bila je uslov za postojanje u tom svetu koji je on stvorio. Bila je to atmosfera u kojoj se ljubav nije davala, već zarađivala poslušnošću. U centru te savršene slike bio je moj brat Ivan. On je bio naslednik, zlatni dečak, projekcija svih očevih ambicija. Njegove petice u školi slavile su se kao porodični trižumfi, dok su mođe četvorke bile dočekane sa uzdahom i pitanjem: zašto ne možeš biti kao tvoj brat? Ako bi Ivan razbio vazu, krivac bi nekako postala ja, jer sam je ustavila na pogrešnom mestu. Ako bi on dobio lošu ocenu, nastavnik je bio kriv, a otac bi lično išao u školu da uvede red. Njemu je bilo dozvoljeno sve, a opraštano mu je unapred. Bio je zaštićen od svake odgovornosti, umotan u slojeve privilegije koje su ga činile slepim za stvarnost koja se odvijala pred njegovim očima. Bio je toliko naviknut na svoj status da nikada nije ni primetio nepravdu. Za njega je to bio prirodan poredak stvari. Ta dinamika nije stvorila samo jaz između nas dvoje, stvorila je sistem u kojem je moja vrednost bila definisana kroz moj neuspeh da budem on. Moja majka, Marija, bila je glavni arhitekta te fasade. Njena misija je bila da održi mir po svaku cenu, a cena je najčešće bila moje mentalno zdravlje. Svaki put kada bih pokušala da razgovaram sa njom o očevoj strogosti ili nepravdi, njen odgovor bio bi isti: nemoj ga ljutiti, znaš kakav je. Sve to radi za naše dobro. Ona je bila majstor u racionalizaciji. Njegov bes bio je briga.
njegova kontrola – zaštita, a njegova okrutnost – lekcija. Pretvorila je zlostavljanje u čin ljubavi. Funkcionisala je kao njegov štit, odbijajući svaku kritiku i gurajući pod tepih svaku ružnu istinu koja bi mogla da naruši imidž savršene porodice. Nije bila slaba, bila je saučesnik. Njeno čutanđe nije bilo rezultat straha, već svesnog izbora da žrtvuje mene kako bi sačuvala svoj komfor i status. Shvatila sam to mnogo kasnije. U to vreme, njeno izdajstvo bolelo je više od očeve utvorene agresije, jer je dolazilo umotano u lažni osmeh i reči utehe. Prvi ozbiljan pokušaj bekstva dogodio se kada sam upisala fakultet u Zagrebu. Mislila sam da će me udaljenost spasiti. Bila je to iluzija, otac je to doživeo kao ličnu uvredu i zdaju. Finansijska podrška, koja je u početku bila obećana, postala je uslovljena. Svaki telefonski poziv bio je ispitivanje, s kim se družim, gde izlazim, kakve su mi ocene. Ako bi odgovor odstupio od njegovih očekivanja, sledećeg meseca bi rata za stanarinu kasnila. Novac za knjige bi nestao. Pritisak je bio suptilan, ali konstantan, usmišljen da me izmori i natera da odustanem. Poruka je bila jasna, možeš ići gde god hoćeš, ali nikada nećeš biti slobodna. Moj život je i dalje bio njegov projekat, a moja nezavisnost greška koju je trebalo ispraviti. Svaki moj uspeh na fakultetu bio je dočekan sa ravnodušnošću, dok je svaki izazov bio iskorišćen kao dokaz da nisam sposobna da živim sama. Cilj je bio da poverujem u to. Jedini tihi svedok svega toga bila je moja baka Vera, očeva majka. Živela je sa nama do svoje smrti, nekoliko godina pre mog konačnog odlaska. Ona je retko govorila, ali je sve videla. Njeni pogledi su bili dugi i puni nečega što tada nisam razumela, mešavine tuge i nemoći. Dok bi otac držao svoje tirade za večerom, njene ruke bi se čvrsto stisnule u krilu. Kada bih plakala u svojoj sobi, ponekad bi mi donela čaj, ne govoreći ništa, samo bi sedela pored mene nekoliko minuta. Njeno čhutanje bilo je drugačije od majčinog. Nije bilo odobravanje, već tiha patnja. Ona je poznavala svog sina bolje od bilo koga. Videla je čudovište koje su drugi odbijali da priznaju. U tim trenucima osjećala sam da nisam potpuno sama, ali njena nemoć da bilo šta promeni samo je pojačavala moj osjećaj beznađa. Tada nisam znala da je njeno čutanđe bilo samo privid. Iza te fasade krhke starice, ona je kovala plan. Godine takvog života ostavile su dubok trak. Počela sam da verujem u narativ koji su mi servirali. Poverovala sam da sam ja problem. Da sam previše osjetljiva, nezahvalna, teška. Njihovi glasovi postali su moj unutrašnji kritičar. Svaki put kada bih se suprotstavila, osjećala bih ogromnu krivicu. Svaki pokušaj da postavim granicu završavao se mojim izvinjenjem. Taj sistem kontrole bio je toliko efikasan jer me je ubedio da je zatvor koji su izgradili za pravo sigurno utočište, a svet izvan njega opasno mesto za koje nisam sposobna. Moja želja za nezavisnošću bila je predstavljena kao hir, kao nezrelost, a njihova sabotaža kao način da me vrate na pravi put. Bila sam zarobljena u psihološkoj mreži iz koje se bekstvo činilo ne samo teškim, već i pogrešnim. Trebale su mi godine da shvatim da se ne borim protiv ljubavi, već protiv posesivnosti maskirane u ljubav. Tako da, kada je stigla ona poruka, ona nije bila samo uvredljiv odgovor. Bila je logičan nastavak svega što se dešavalo pre toga. Bila je to samo eksplicitna potvrda onoga što je moja podsvest već znala, da moja porodica neće prezati ni od čega da me zadrži pod kontrolom, čak i ako to znači uništiti mi život. Sabotaža poslova nije bila novina. Bila je samo eskalacija taktike koju su koristili godinama. Povlačenje finansijske podrške, emocionalna ucena, izolacija, sve je to bio deo istokrata. Sada su samo prešli sa psihološkog na egzistencijalni nivo. Nisu više napadali samo moje snove, napadali su moje pravo da preživim. Uništavali su moju budućnost ne zato što su me mrzeli, već zato što nisu mogli da podnesu da postojim izvan njihove sfere uticaja. To saznanje je bilo brutalno, ali i oslobađajuće. Konačno sam shvatila da se ne borim protiv ljudi koji greše,
Веч против система, коджи е осмишлен да ме унищи. Дани коджи са уследили на конте поруке били су най-гори. Свака реч. Врати се кучи. Извини се и може да престанем. Отзванджала е у празнини напущеnog складища, мешаючи се със звуком ветра коджи е завиял кроз разбиене прозоре. Глад е постала оштрия, хладноча дублия. Та понуда, умотана у окрутност, била е истовременно и отров, и примамлив лек. Део мене онай изцърплиени. Животински део, коджи е само желео да преживи, врищал я да прихватим. Замишляла сам топли кревет, оброк коджи нисам морала да украдем или просим, туж са топлом водом. Замишляла съм край сталне борбе, край понижения. Тай глас у мени е шапотал да я извиняње само реч, мала цена за повратък у живот, чак и ако е тай живот бил кавес. Била е то иста она сирена коджа ме е годинама държала заробленом. Илузия да тше се, ако се само маловише потрудим. Ако будем малотиша, ако се съвием доволно ниско, све вратити у нормало. Била е то нада коджа умире последня, али коджа вас убия док умире. Тай унутрашни суко бил е попут грознице. Током дана, док бих тражила храну или место где могу да се съкрием, мой ум е водил безкрайне битке. Глас мой е майке, глас рационализация, био е най-джачи. Он ти е отац, говорил е. Волите на свой начин. Само жели да будеш сигурна. Свака негова саботажа била е преобликувана у погрешно усмерено бриго. Свака увреда у лекцию. Тай глас ме е убедживал да е мой понос луксус, коди не могу да приущим. Шта е важнije, biti управо или имати кров над главом? Имати породицу, макар и дисфункционално, или biti potpuno сама на свету? Ова питања су ме мучила, гризла су ми савест, чинечи да се усечкам кривом, што уопште размишлям о отпору. Систем коджи су изградили бил дже съвършен. Убедили су ме да е муđе страданđе последица муđе твърдоглавости, а не джихове окрутности. Моđа патня е била моя кривица. Али онда, ночу, kada би хладноча постала неподношлива, джавио би се други глас. Тих, али упоран. Биоđe то глас оне Ане коđа е преживела у сам месеци на улици, коđа е научила да чита людска лица у потрази за опасноšću или са усечан джем, коđа е спавала отворених очiju. Taj глас ме е подсечал на цену мира у той кучи. Подсечал ме е на усечай гушенđa, на сталну напетост, на празнину у грудима сваки пут kada бих чула како хвале мог брата док ме не игноришу. Подсечал ме дже да повратак кучи не би бил спас, веч коначни пораз. То не би бил само повратак у физички простор, веч повратак у психолошки затвор, у коjem бих поново постала njihov прожекат, njihova грешка, njihov дежурни кривац. Извинđenđe не би било само реч. Било би то признание да су они били у праву, а ја у криву. Било би то подписивanje собствene смртne пресуде, смрти мог духа, може суштине. Сполини свет као да се уротил да сломи мой отпор. Киша е падала да нима, претвараючи моje картонско склонище у влажну, хладну масу. Jedne noći, obezbeđenje me je konačno pronašlo i izbacilo iz skladišta. Našla sam se na ulici, mokra do gole kože, dok su automobili prolazili, prskajući me prljavom vodom. Baterija na telefonu bila je na izdisажу. Svaka vrata su bila zatvorena. Osjećaj bespomoćnosti bio je potpun. U tim trenucima, učeva ponuda delovala je kao jedini čamac za spasavanje u olujnom moru. Pritisak je bio fizički upipljiv. Svaki udah bio je bolan. Glad je postala toliko jaka da mi se vrtelo u glavi. Počela sam da se pitam dali je moja borba za dostojanstvo samo maska za samouništenje. Možda je predaja bila najpametniži, najracionalniži izbor. Možda je preživljavanđe, po svaku cenu, jedino što je važno. Tada su se pojavili strahovi, oni najdublji. Šta ako je otac u pravu? Šta ako ja zaista nisam sposobna da živim sama? 3 godine neuspeha, 3 godine sabotiranih poslova, počele su da izgledaju kao dokaz moje nesposobnosti, a ne njegove zlobe. Svako, žao nam je, odlučili smo se za drugog kandidata. Odzvanđalo mi je u ušima kao presuda. Možda nisu oni zvali, možda sam ja jednostavno nedovoljno dobra. Ta sumnja, taj crv koji su godinama sadili u moj sada je bužao.
Почела сам да веруjem u наратив, коđi su stvorili u meni. Da sam problematična, nestabilna, teška. Усечай срама bio je паралишучи. Страх да чу за увек остати на дну, невидлива и заборавljena, postao je stvarniji od bilo kog principa. Bila sam na ivici da poverujem u najveću laž od svih, da zaslužujem sve što mi se dešava. U isto vreme, mučio me je strah od konačnog gubitka porodice. Koliko god da su bili toksični, oni su bili moja jedina porodica. Ta veza, ma koliko bolesna, bila je jedina kođu sam imala. Pomisao da je zauvek prekinem bila je zastrašujuća. U trenucima slabosti prisjećala bih se retkih, svetlih trenutaka iz detinjstva, izleta na džezeru, mirisa majčinih kulača. Jednog davnog rođendana kada mi je otac kupio bicikl. Te slike su bile poput droge, nudeći lažnu utehu i hraneći iluziju da ispod slođeva zlostavljanđa postoji ljubav kođa se može spasiti. Pitala sam se da li je život u samoći, čak i ako je to život u miru, vredan potpuno kod secanđa od sopstvenih korena. Ta dilema me je kidala. Da li da žrtvujem sebe da bih sačuvala porodicu, ili da žrtvujem porodicu da bih spasila sebe? Svaki izbor deluvao je kao gubitak. A onda, u najmračnijem trenutku, dok sam sedjela na hladnoj klupi u parku, mokra i promrzla, listajući kontakte na telefonu u potrazi za nekim čudom, shvatila sam nešto. Nije bilo nikoga. Nije bilo imena koje bih mogla da pozovem. Bila sam potpuno, apsolutno sama. I u tom trenutku, strah od gubitka porodice jednostavno je nestao. Zamenila ga je ledena, bolna spoznaja. Ne mogu da izgubim nešto što nikada nisam ni imala. Porodica kođu sam se plašila da izgubim bila je fantazija, iluzija kođu sam grčevito držala. Moja prava porodica me je izbacila na ulicu i mirno spavala noću. Oni su me već napustili. Ja sam bila ta koja je odbijala da ode. To saznanje nije donelo snagu, ne odmah. Donelo je prazninu. Ali u toj praznini po prvi put bilo je mesta za nešto novo. Konačno sam videla njegovu poruku onakvom kakva jeste. Možda prestanem. Niđe to bila ponuda mira. Bila je to demonstracija moći. Omča oko mog vrata kođu bi on mogao da zategne ili ulabavi po svojoj volji. Povratak ne bi bio kraj rata. Bio bi to pristanak na doživotni status ratnog zarobljenika. Shvatila sam da je pasivnost, čekanđe da se oni promene, nadanđe da će se dogoditi čudo, zapravo najsporiji oblik samoubistva. Bilo kakav postupak, čak i pogrešan, bio je bolđi od tog tihog umiranđa. Ustajanđe u tom stanđu više nije bilo opcija. Ponekad, da biste se ponovo izgradili, morate sve spaliti do temelja. Ako želite videti kako se pepeo pretvara u vatru, znate šta vam je činiti. Ova priča tek počinje da gori. Prošlo je nekoliko nedelja. Svaki dan bio je ponavljanje istog tihog pakla. Moj svet se sveo na preživljavanje, na brojanđe sati do sledećeg neizvesnog obroka, na traženje suvog mesta za spavanje. Očeva poruka više nije bila šok. Postala je pozadinska buka konstantno podsechanđe na mođu nemoć. Polako sam počela da se gasim, da gubim oštrinu, da se mirim sa sudbinom beskućnice kođu su mi namenili. I onda jednog sivog popodneva, dok sam sedela na klupi u parku, gledajući kako se deca igražu, zanemarujući glad kođa mi je mutila vid, telefon je zazvonio. Nepoznat broj. Moj prvi instinkt bio je da ignorišem. Verovatno još jedan poziv iz agencije za naplatu dugova za studentski kredit koji nisam mogla da plaćam. Ali nešto, neki poslednji tračak inata nateralo me je da se javim. Glas sa druge strane bio je miran, profesionalan, ženski. Gospođica Ana Kovač? Pitala je, a ja sam samo promrmljala potvrdan odgovor. Moje ime je Monika Jurić. Ja sam privatni istražitelj. Tišina, srce mi je na trenutak stalo. Ne razumem, uspela sam da izustim, dok mi je prolazio kroz 1000 mogućih scenarija. Da li me otac sada i prati? Da li je unažmio nekoga da mi dodatno zagorča život, ali njene sledeće reči su razbile sva moja očekivanđa, sva moja uverenđa, ceo temelj mog dosadašnjeg života. Vaša baka Vera Kovač unajmila me je pre 10 godina, rekla je Monika, a njen glas je bio čvrst, bez emocija, kao da čita izveštaj. Rekla je da ćete jednog dana trebati pomoć. U tom trenutku,
Бука града je nestala. Dečiji smeh je utihnuo. Sve što sam mogla da čujem bilo je lupanje sopstvenog srca. Moja baka. Moja tiha, prividna nemoćna baka, koja je umrla pre nekoliko godina. 10 godina. To znači da je to uradila dok sam još bila tinejdžerka, dok sam još živela u toj kući, misleći da sam potpuno sama u svojoj borbi. To saznanje nije bilo samo šok. Bio je to udar groma, koji je osvetlio celu mračnu istoriju moje porodice, pokazujući mi da je neko, sve vreme, vidio istinu. U meni se nešto slomilo. Ali ovog puta nije to bio lom učaja. Bio je to tektonski poremećaj koji je preoblikovao moju dušu. Bez tuga, osjećaj krivice, samosažaljenje, sve emocije koje su me davile mesecima, godinama, jednostavno su isparile. Na njihovo mesto došla je zastrašujuća, kristalna tišina. Po prvi put moj je bio potpuno miran. Glasovi mojih roditelja, koji su me ubeđivali da sam ja kriva, da sam preosjetljiva, da sam nezahvalna, utihnuli su zauvek. Kao da je neko ugasio radio stanicu koja je emitovala samo smetnje. Ostala je samo jedna misao, jasna i oštra kao staklo. Nikada nisam bila luda. Nisam umišljala. Moja patnja je bila stvarna i neko ju je video. Ta spoznaja je bila sve. U tom trenutku prestala sam da budem žrtva koja reaguje na bol. Postala sam strateg koji analizira situaciju. Moj novi vodeći princip rođen je iz te ledene tišine. Dostojanstvo. Ne ono kuđe se moli ili traži, već ono kuđe se uzima. Shvatila sam da sam sve vreme igrala pogrešnu igru. Pokušavala sam da dobižem emocionalnu bitku protiv ljudi koji nemaju emocije, samo apetite. Pokušavala sam da ih nateram da me razumeju, dok je njihov jedini cilj bio da me kontrolišu. Bakina poruka iz prošlosti bila je dozvola koja mi nikada nije bila potrebna, ali koju sam konačno dobila. Dozvola da prestanem da tražim njihovo odobrenje da postužim. Moja vrednost nije zavisila od njihovog priznanja. Moj život nije bio njihov prožekat. Jedini način da zaustavim zlostavljanje nije bio da ih ubedim da prestanu, već da im oduzmem moć kojom su to činili, konkretnim, opipljivim, neumolđivim sredstvima. Emocije su bile moje bojno polje. Sada sam videla da je pravo bojno polje bilo negde drugde. Više nisam osjećala potrebu za usvetom. Usveta je emocija, a ja sam sa emocijama završila. Ono što sam osjećala bila je potreba za pravdom. Ali ne abstraktnom filozofskom pravdom, već hladnom, preračunatom, matematičkom pravdom. Pravdom koja se može izmjeriti u blokiranim računima, u pravnim dokumentima, u preuzetoj imovini. Moj otac je razumeo samo jedan jezik, jezik moći. I ja sam odlučila da mu se obratim na tom jeziku. Nada da ću i kada imati normalnu porodicu, da ću se pomiriti sa njima, da ćemo jednog dana sedeti za stolom i smežati se. Ta nada je umrla na toj klupi u parku i osjetila samo lakšanđe. Bio je to teret kojeg nisam bila ni svesna da nosim. Moji roditelji više nisu bili porodica koju treba spasiti. Postali su problem koji treba rešiti. Problem čije sam parametre konačno razumela. Ta odluka nije bila izgovorena na glas. Nije bilo dramatičnog trenutka, vikanja ili suza. Bio je to tihi, unutrašnji zavet. Dok je Monika Đurić nastavila da govori, objašnjavajući detalje, moj je već radio, hladan i precizan kao hirurški nož. Analizirao je, planirao, povezivao tačke. Više nisam bila devojka koja plače u napuštenom skladištu. Bila sam naslednica vođe moje bake, izvršilac plana koji je 10 godina čekao u senci. Ustala sam sa klupe, ne kao beskućnica koja traži sklonište, već kao žena koja ide na sastanak sa svojom sudbinom. Rekla sam Moniki mirnim glasom koji nisam prepoznala kao svoj. Gde i kada možemo da se nađemo? Igra se promenila. Figure su bile iste, ali ja više nisam bila pion. Bila sam igrač. Sastanak sa Monikom Đurić bio je sve samo nedramatičan. Održan je u skromnoj kancelariji u predgrađu, mjesto koje je udisalo anonimnošću i efikasnošću, baš kao i ona sama. Niđe bilo suza niti zagrljaja. Monika mi je, mirnim pokretom, pružila staru, kožnu kutiju za dokumente. Vaša baka je bila vrlo specifična, rekla je,
a njen glas nije udavao ni trunke sažaljenja, samo profesionalno poštovanje. Instrukcije su bile jasne. Da vam ovo predam tek kada budete potpuno sami i kada svaka druga opcija bude iscrpljena. Otvaranđe kutije bilo je poput otvaranđa vremenske kapsule. Unutra, savršeno organizovani, ležali su dokazi decenijskog otpora. Bankovni dokumenti koji su potvrđivali postojanđe zaštićenih sredstava na moje ime, kopiže vlasničkih listova za imovinu za koju nisam ni znala da postuži i svežanj pisama. To nije bio samo skup papira. Bio je tu arsenal. Oružje koje mi je baka ostavila, znajući da će doći dan kada ću morati da vodim rat koji ona nikada nije mogla. Provela sam narednih 48 sati u Monikinoj kancelariji, proučavajući sadržaj kutije. Svaki dokument bio je komadić slagalice. Bankovni izvodi su otkrili kompleksnu finansijsku strukturu koju je Vera godinama gradila, prebacujući deo porodičnog bogatstva na sigurne, zaštićene račune van očevog domašaja. Njena pisma, napisana jasnim i čvrstim rukopisom, nisu bila emotivni izlivi. Bila su to hladni, činjenični izveštaži u svakoj njegovoj finansijskoj manipulaciji, svakom pakušaju skrivanđa imovine, svakoj laži koju je izgovorio. Čitajući ih, ni samo si čhala tugu za bakam, već zastrašujuće divljenje prema njenoj strategiji. Ona nije bila nemoćna žrtva, bila je tihi general koji je planirao kontraofanzivu godinama unapred. Svaki papir bio je dokaz. Svaka rečenica bila je optužnica. U tom trenutku shvatila sam da ovo nije moja sveta. Ovo je bilo izvršenje njenog testamenta. Moja uloga nije bila da osjećam, već da delujem. Prvi korak bio je angažovanje pravne sile. Koristeći deo hitnih sredstava koje je baka ostavila u pravu za tu svrhu, unajmila sam Marka Šimića, advokata poznatog po rešavanju komplikovanih finansijskih i porodičnih sporova, čoveka koji je imao reputaciju ajkule koja ne gubi. Na našem prvom sastanku prosula sam sadržaj kutije na njegov mahagoni sto. Gledao je dokumente u tišini, a izraz na njegovom licu polako se menđao iz profesionalne radoznalosti u gotovo upipljivo poštovanje. Gospođice Kovač, rekao je konačno, podižući pogled, vaša baka nije bila samo uprezna žena. Ona je izgradila pravnu tvrđavu oko vas. U njegovim očima nije bilo sažaljenja, samo strateška procena. Nisam bila žrtva koja traži utehu. Bila sam klijent sa neupitnim dokazima i jasnim ciljem. Plan je bio jednostavan i dvostruk. Prvo, finansijski paralizovati oca, a drugo, prikupiti dokaze o profesionalnoj sabotaži. Rat je počeo. Dok je advokat Šimić pripremao pravnu artilžeriju, Monika Jurić je krenula u svoju, mnogo suptilniju misiju. Njen zadatak je bio da pretvori anonimne glasine u čvrste dokaze. Diskretno je kontaktirala odeljenja za ljudske resurse u 10 kompanija koje su me odbile u posljednje 3 godine. Većina je bila neuhvatljiva, pozivajući se na poverljivost. Ali onda je došla do Ivane Babić, iskusne HR menadžerke iz jedne tehnološke firme u Zagrebu, gdje sam stigla do samog finala selekcije. Monika je znala kako da pristupi. Nije napadala, već je tražila pomoć, apelujući na Ivaninu profesionalnu etiku. Sećate li se neobičnog poziva u vezi sa kandidatkinjom Anom Kovač? Pitala je, a njeno pitanje je visilo u vazduhu. Nakon duge pauze, Ivana je tiho priznala. Da, rekla je. Sećam se, muški glas. Rekao je da imam pravo da znam da ona ima problema sa zakonom. Bilo je čudno. Nije zvučalo kao zvanična provera. Bio je to prvi proboj. Prva pukutina u zidu laže. Obezbeđivanje zvanične izjave od Ivane Babić bio je ključni, najdelikatniji korak. Monika je iskoristila sav svoj šarm i profesionalnu veštinu. Sastala se sa Ivanom na kafi, daleko od kancelarije. Nije vršila pritisak, već je strpljivo objašnjavala situaciju, ne ulazeći u porodične detalje, već se fokusirajući na princip profesionalne sabotaže. Taj poziv nije uništio samo njenu priliku kod vas, objasnila je Monika mirno. Uništio je desetine drugih. To je obrazac. Vi imate priliku da zaustavite nešto što je duboko nepravedno i nelegalno. Apelovala je na Ivaninu savest, na njen osjećaj za ispravno. Nakon dugog razmišljanja, Ivana je pristala.
Подписала е детально, правно верификувано изяво, у коджой е описала тачан съдържай позива. Време kada се догодил и отисак коджи е оставил. Taj papir je bio više od svedočenja. Bio je to ekser u kovčegu učeve narativne nadmoći. Sa svedočenjem u džepu došlo je vreme za prvi udar. Advokat Šimić je sastavio i poslao zvaničnu upomenu pred tužbu na očevu kancelarijsku adresu. Dokument je bio hladan, precizan i brutalan. Nije sadržao ni jednu emotivnu reč. U njemu se, pravničkim jezikom, navodilo da smo u posedu dokaza koji ukazuju na postojanče zaštićene imovine, kojom on nelegalno upravlja, i da, dodalžnjak svako njegovo raspolaganje tim sredstvima može predstavljati krivično delo. Navodila se i činjenica da imamo svedoka u namernoj kleveti i sabotaži pri zapošljavanju. Nismo tražili ništa. Samo smo ga obavestili. Bila je to objava rata poslata preporučenom poštom. Zamišljala sam trenutak kada otvara kovertu, njegovo lice, prvobitno prezrivo, kako se polako menđa dok shvata da to nije moj glas, već glas zakona, hladan i neumoljiv. Istovremeno, advokat je povukao drugi, još važniji potez. Sa kompletnom dokumentacijom koju je Vera pripremila, otišao je u centralu banke. Nije bilo potrebe za svađom ili pretnjama. To je bila čista birokratija, neumoljiva u svojoj logici. Pravna služba banke pregledala je dokumenta, uporedila potpise, proverila klauzule koje je Vera, sa svojim advokatom, ugradila previše od decenije. Zaključak je bio nedvosmislen. Stjepan Kovač nije imao apsolutnu kontrolu koju je mislio da ima. Banka je, poštujući pravnu strukturu, momentalno blokirala njegov pristup značajnom delu sredstava. Taj potez bio je tih, nevidljiv spoljnom svetu, ali unutar porodične hijerarhije moći bio žeravan nuklearnom udaru. Presekli smo mu dotok kiseonika. Oduzeli smo mu glavno oružje, a da on to još nije ni znao. Tišina pre uluže postala je gotovo upipljiva. Konačni korak u ovoj prvoj fazi bio je podnošenje sveobuhvatne građanske parnice. Tužba je imala dva jasna cilja. Prvi, tražiti značajnu novčanu odštetu za trogodišnju profesionalnu sabotažu, gdje je Ivanina izjava bila krunski dokaz. Drugi, i mnogo važniji, zahtevati sudsko razjašnjenje vlasničkih prava nad celokupnom porodičnom imovinom, na osnovu dokumenata koje je ostavila baka Vera. Podnošenje tužbe bilo je prelazak Rubikona. Ovo više nije bila tajna porodična drama, postalo je javni dokument, zaveden u sudske arhive. Naš spor je izašao iz senke i ušao pod neonska svjetla pravnog sistema. Svaka laž, svaka manipulacija sada je mogla postati predmet sudskog ispitivanja. On je godinama kontrolisao narativ u mraku. Ja sam sada upalila sva svetla. Nema više skrivanja. Sve je bilo pokrenuto. Opomena poslata. Računi blokirani. Tužba podneta. Sedela sam u svom malom, iznajmljenom stanu, prvom koji sam platila novcem koji nije bio njegov, i osjećala sam. Ništa. Ne triumf, ne radost, čak ni mržnju. Osjećala sam samu tihu, duboku mirnoću. Poput hirurga koji je završio složenu operaciju i sada čeka da pacijent dođe svesti. Znala sam da će reakcija biti eksplozivna. Bez neverica, pokušaja i manipulacije, sve je to dolazilo. Ali po prvi put nisam se plašila. Figure su bile postavljene, a ja sam mirno čekala njegov sledeći potez, znajući da koji god da bude, bit će potez učajnika. Jeste li se ikada osjećali ovako, zarobljeni u priči koju niste vi napisali? Ako jeste, ostanite do kraja i podelite ovo sa nekim ko će razumeti. Prvi i jedini poziv koji sam primila nakon podnošenja tužbe nije bio od oca, već od njegovog advokata. Predložio je sastanak radi mirenja. Znao je, kao što sam i ja znala, da javni sudski proces predstavlja egzistencijalnu pretnju za besprekurni ugled Stjepana Kovača. Prostorija za sastanke u advokatskoj kancelariji bila je hladna i sterilna. Savršena pozornica za ono što je trebalo da usledi. Moj otac je ušao poslednji, sa aurom čoveka koji dolazi da ukori neposlušno dete, a ne kao strana u pravnom sporu. Njegov pogled, upućen meni, bio je mešavina prezira i razočaranča, isti onaj pogled koji me je pratio celog života. Sedeo je uspravno,
odbijajući da pogleda mog advokata, gospodina Šimića. Ponašao se kao kralj koji je prisiljen da pregovara sa pobunđenicima. U njegovom umu ovo je bila samo još jedna predstava. Još jedna faza mog hira koju će on, svojom čvrstom rukom, ubrzo ukončati. Nije imao pojma da više nije on taj koji drži čvrstu ruku. Sastanak je počeo očekivanom arogancijom. Šef advokat je govorio o nesrećnom porodičnom nesporazumu i potrebi da se stvari reše diskretno u krugu porodice. Moj otac je čutao, puštajući svog zastupnika da obavi prljavi posao, a njegovo čutanđe je odisalo samopouzdanjem. Verovao je da je ovo samo pitanje novca, da ću se ja. Njegova slomljena ćerka zadovoljiti mrvicama sa stola kako bih odustala od ove farse. Gospodin Šimić ga je pustio da završi, a onda je, bez i jedne reči, gurnuo prvi svežanj dokumenata preko uglačanog stola. Bile su to kopije verinih finansijskih planova sa jasno označenim klauzulama u zaštićenim sredstvima. Gospodine Kovač, rekao je Šimić mirno, ali sa uštrinom koja je sekla vazduh, ovo nisu porodična sredstva. Ovo su sredstva koja su pravno odvojena previše od decenije. Vaše upravljanje njima, nakon smrti vaše majke, u najboljem slučaju je bilo neovlašt shenu, a u najgorem predstavlja krivičnu delu. Po prvi put očevo lice je izgubilo buđu. Tišina koja je usledila bila je gusta i teška. Otac je gledao u dokumente kao da su napisani na stranom jeziku. Vidjela sam kako se u njegovom umu odvija ubrzana kalkulacija, kako pokušava da pronađe rupu, izlaz, način da povrati narativ. To je smešno, prosiktao je, ali mu je glas izgubio svoju uobičajenu silinu. To su moje pare, moja majka nikada ne bi. Niđe završio rečenicu. Šimić ga je prekinuo, guražući drugi dokument preko stola. Bila je to detaljna potpisana izjava Ivane Babić. Možda, rekao je Šimić, ne skidajući pogled sa njega. Ali da li bi vaša majka također zvala potencijalne poslodavce vaše ćerke i lagala da ona ima krivični dosiže? Pročitao je na glas deo izjave koji je upisivao poziv. U tom trenutku fasada se srušila. Nepolako već odjednom u zaglušujućoj tišini. Kralj je bio go. Video sam trenutak kada je shvatio. Niđe to bio trenutak kađanđa. Bio je to trenutak čistog nepatvorenog straha. Straha od javne sramote, od gubitka statusa, od toga da će svi u Osijeku saznati ko je on zapravo. Njegov pogled je skakao sa dokumenata na svog advokata, pa na mene, ali u mojim očima nije pronašao ni mržnju, ni trijumf, već samo mirnu prazninu. Ta praznina ga je uplašila više od bilo kakvog besa. Bila je to potvrda da je izgubio svaku emocionalnu kontrolu nad mnom. Čovek koji je ceo život gradio svoju moć na zastrašivanju i manipulaciji ustao je bez oružja. Ustao je, kao da će nešto reći, ali su mu se usne samo pomerale bez glasa. Seo je nazad, teško, kao čovek kome su upravo presekli konce kojima je upravljao svetom. Njegov advokat je spustio glavu, gledajući u svoje ruke. Znali su da je igra gotova. Moć nije prešla na mene uz vrisak, već uz šapat. Šef advokat se nagnuo prema njemu i tiho, ali hitno počeo da govori. Nisam čula reči, ali sam razumela njihov smisao. Prihvati bilo šta što ponude. Ovo ne sme izaći u javnost. To je bio trenutak kada je moć prešla sa jedne strane stola na drugu. Odluka više nije bila u rukama mog oca. Bila je u rukama njegovog advokata koji ga je savjetovao da se preda, a samim tim bila je u mojim rukama. Ja sam bila ta koja je sada diktirala uslove. Gledala sam ga kako se fizički smanđuje u svojoj stolici, kako mu lice postaje sivo. Čovek koji mi je pre samo nekoliko meseci poslao onu hladnu, ucenđivačku poruku, sada je sedeo preko puta mene, poražen i bespomoćan, čekajući presudu. Gospodin Šimić je tada, istim mirnim glasom, izneo naše uslove. Nisu bili za pregovore, bili su konačni. Potpun i momentalan prenos svih sredstava i nekretnina navedenih u verinim dokumentima na moje ime. Značajna novčana odšteta za trogodišnju klevetu i sabotažu, dovoljna da pokrije ne samo moje gubitke već i da posluži kao kazna. I na kraju,
Правno obavezujući ugovor o zabrani prilaska i bilo kakvog kontakta kuđi bi se, u slučaju kršenja, automatski pretvorio u krivičnu prijavu. Dok je Šimić govorio, gledala sam u oca. U njegovim očima više nije bilo ni prezira. Samo prazna, duboka mržnja poraženog čoveka. Nije rekao ni reč. Samo je klimnuo glavom, jedva primetno. To je bio njegov pristanak. Njegova kapitulacija. Nisam osjetila ništa. Ni zadovoljstvo, ni radost. Samo tiho, konačno olakšanđe. Kao da je teret, koji sam nosila na leđima celog života, konačno spušten. Ustala sam, klimnula glavom gospodinu Šimiću i bez ijedne reči, bez ijednog pogleda upućenog čoveku koji je nekada bio moj otac, izašla iz prostorije. Moja pobeda nije bila u njegovom porazu, već u mojoj slobodi. Nisam mu se usvetila. Jednostavno sam ga izbrisala iz svog života. Dok su se vrata zatvarala za mnom, čula sam zvuk slomljenog čoveka. Ali to više nije bio moj problem. Konačno, po prvi put u životu, bila sam slobodna da koračam u tišini, bez njegove senke koja me prati. Bitka je bila gotova. I ja sam konačno pobedila. Nekoliko meseci kasnije, tišina je bila najglasniji dokaz moje pobede. U mom malom stanu, prvom mestu kuđe sam zvala domom, a kuđe nije bilo obeleženo njihovim novcem ili očekivanđima, ta tišina je bila sve. Nije bilo više poziva kuđe izazivaju strah, niti poruka kuđe nude lažne nagodbe umotane u pretnje. Advokati su završili svoj posao. Ugovori su bili potpisani. Novac, onaj deo koji mi je baka Vera ostavila kao oružje i štit, bio je na mom računu. Ali prava valuta koju sam dobila nije se mogla izmeriti u evrima. Bila je to autonomija. Bilo je to pravo da dišem punim plućima bez straha da će neko prekinuti dovod vazduha. Nisam osjećala trižumf dok sam gledala kako se njihovo carstvo ruši. Osjećala sam samo mirno zatvaranđe jednog poglavlja. Nisam ih uništila iz svete. Jednostavno sam uklonila njihov toksični uticaj iz svog života, kao što hirurg uklanđa tumor, ne iz mržnje prema tkivu, već da bi organizam mogao da preživi. Ipak, svaka pobeda ima svoju cenu. Ono što sam izgubila nije bio novac ili status. Izgubila sam poslednju, najtvrdokorniju iluziju, nadu da ću i kada imati porodicu. Morala sam da sahranim fantaziju o roditeljima koji će se jednog dana probuditi i shvatiti svoje greške, o bratu koji će stati na moju stranu, o božičnim ručkovima ispunđenim smehom umesto pasivnom agresijom. Ta nada me je godinama držala u kavezu mnogo efikasnije od bilo kakvih finansijskih pretnji. Prihvatanđe da ta porodica nikada nije postojala i da nikada neće, bilo je bolnije od bilo koje njihove uvrede. To je bila prava cena slobode, konačno suočavanđe sa istinom da sam, u suštini, oduvek bila siroče. Oplakala sam tu iluziju, ne suzama tuge, već tihim svesnim oproštajem. Zatvorila sam ta vrata, ne sa besom, već sa konačnim razumevanđem da se neke stvari jednostavno ne mogu popraviti. Iz pepela te iluziže, izgradila sam sebe. Osoba koja sam postala nije više bila ona uplašena devojka koja traži odobrenje u očima svojih mučitelja. Dostojanstvo, koje sam nekada molila da mi daju, sada je bilo nešto što sam posjedovala, nešto što je bilo utkano u samu srž mog bića. Finansijska nezavisnost bila je samo alat, prava transformacija dogodila se unutra. Po prvi put, kada bih se pogledala u ogledalu, nisam videla problematičnu čerku ili crnu ovcu. Videla sam ženu koja je preživela. Videla sam nekoga koji je uzeo narativ koji je bio napisan da je uništi i pretvorio ga u priču o pravdi i opstanku. Moja vrednost više nije bila vezana za njihovo mišljenje. Bila je utemeljena u mojoj sposobnosti da postavim granicu i da je branim, ne rečima, već delima. Naučila sam da pravo na postojanđe nije nešto što se zaslužuje. Ono je dato rođenđem. Moj život danas nije bajka. Ožiljci su i dalje tu, tihi podsjetnici na bitke koje sam vodila. Ali oni me više ne definišu. Oni su samo mapa mog putovanđa. Konačno sam nastavila sa karižerom koju sam želela. Okružena ljudima koji me poštuju zbog onoga što jesam, a ne zbog onoga što bi trebalo da budem. Ponekad,
Dok sedim u tišini svog stana, gledajući kako se svetla grada pale, setim se bake Vere. Njen najveći dar nije bio novac. Bio je to šapat kroz vreme poruka da nisam luda. To saznanje je bilo seme iz kojeg je izrasla sva moja snaga. Na kraju, nisam se borila za nasledstvo ili u svetu. Borila sam se za pravo da živim svoj život pod sopstvenim uslovima, oslobođena potrebe za bilo čižim udobrenđem. I ta borba, koliko god bila teška, vredela je svakog koraka. Žer mir koji sada osjećam je stvaran. I on je samo moj.